Prohona Myomuli Nathumna Jili, Mokorum Baimana, the Hangahai Jili Atumna Koruma. Hithalala, Iwi Rao Maran Bingli Jihoda, Navangarali in a Gasogahai, Iwi Ayin Saikor, Jiwi Atishurda Makapawi eina, Mangre Unglaga Iwi Ninkami, Galashian Jigan Mayon Luda, Prohona Israel in a Judali Awi Maran, Gala, Gatega Jivali Hang Matin Gasaka. Second Ungnau Bing Bigasang, Trada Shini, Duiza Trada Kani in a Trada Gatum. Remake up the Ajiwi Kamadaya Baobing. Kamjong ku ungli bam ngasak da khalei, illegal immigrants bingli abam gateli kwitui mikhavai, Tangkhul naga aze longpang the Union Home Minister li ngakaw haira. Football League season ga khaniya li hunpun pungjam Football Association na khayui mai khaya sambang ngaira. Leikyang Thor, aja the Tangkhul Express wibao NG Shankhui in a ba midele, Baobing Meisai na nganang rumsa. Kamjong li illegal immigrants jungna ka hai winning ga kharik phongshok de, atum li abam ga daily kwitui mikhavai, Tangkhul naga azelong phang the Union Home Minister li nga kaw haira. Border area Kamjong district li bam ngasak da khalei, refugees pingji deport ka samaning akha, abam ga daily wang ngasak khavai nga kaw haira. People's Defense Force (PDF) eina ruling military junda khangarer we eina Myanmar now being India shong yamgada Kamjong shong illegal immigrants tara kharazang haira. Ajagum ngapai gajang we eina razang gapok immigrants mi ting thuru kashungaira jiwing a jaili biometric ting phanga shakha hangshini da gutumwi district administration na khuyaira da longphangji na gapi sanga. Kamjong district ling a yinkhui da khalei, Myanmarese immigrants machine, aje gajang dirik tharada jiko aina dangda we yang akha, ting phanga shaturuk hang madida jiko lei da lei. Ji paiko li, ting ka shapanga hang jiko da akha, shangalok or ken roram or hitharan li, shaturuk hang turuk da akha, skip li, shagatum hang phanga da turuk, belong li, shapanga hang jiko da phanga, alayo eina choroli, shamadi chada madi, wang li shapanga hang shini, nam li tinka hang jishadda shini, gala ge ashankulen aze, ge li, shagatum hang shini da phanga khaleina. Kamjong eina gasom kulen subdivisions, SCO of Office Atishurda, Jining Pai, Moireng Tel immigrants katar, tinka shagatum madaisang lui haira. Jining Pai Moireng Tel nam li we eina 3.5 kilometers shika dada leya. Longpang jina gahang, Home Minister na Free Movement Regime, FMR danghara da Ngavaga Highway eina Border Guarding Force na India eina Myanmar li kamakan gala kapung kamawa. FMR mahai milui mana jilala raibam we eina illegal immigrants va achi rashungda razang da lei gaji hangda FMR hi Indian bing wuivang mang kam kamila gaji kamjong longpang jina kang hansai. Sada khalei hi British colonial policy paning ungasaga gajila hangaira. 19th century Hogapok Adamli, Naganau Bing Li Ngagai Ngasa Kawai, British na Nagabam Li Buffer Zone Sada, Gugi Ku Shom Sang Kamiwi, Otsak Tahira Gaji Hangsanga. Local Ramnau Bing Li, illegal immigrants na Mashing Jungwe Haugada, Karing Karagli Sazadale, Ngalanga Pei Maram Ina, Kangamu, Kang Hayad Gashok. Local mi sagatat gala dugukui higata shokai da aze longpang the Union Home Minister liga bivaya. Gala kayona bingwa leiret maganda yam tui hauga da itumi customary law la Indian law mavakapei tuaji. Angareti saglak haira gala sakshilak ka hai rot kamrat ngasatu yai baya da aze longpang da ninga karik pongshokai. Local now being wuivang kala Myanmarese immigrants being wuivang la masazu kawai atumli ijija wi ku ungasak maning akha India li ngayin kui kawai
ngayin khui ngasak ga chilala Kamjong district we eina khuithi mi haulu ga ji hi Tangkhul naga aje longphang na home ministry li saklak eina nga kaw haira football league season ga khni li hunphun phungjam football association FPFA na khayui mai kya sampangaira league ngahan jili aya HPFA eina Orindal ngareolaga HPFA na langai jigo eina marmi hawa Akamba Darik Maguda khani thang second place khangabai wi shongza haupok lira ngahan fuda khalei United Brothers eina haukok Meipung FC eina very how FC ngadakra Ukhrul District Sports Association wi gadom khami azingli Meipung Foundation na mokhok khami ngahanji Ukhrul headquarters ngoreo phungli rungmi dale Ukhrul Football League season ga khani hi kharam gajang hi wi Darik akha thang haupoka Darik Maguda phanga thang gupsang raji League Championship hili saman lupa 2.5 lakh ka da hai mi dale Khayu yashili lupa 1.5 lakh kala semi-finalist katum shili ting magarib miraji Sharugukhui dim gachi vali lupa ting trada phanga mira da hanga Football League season ga khani hi Ukhrul District wi country te ningasang naudara khana lungsan lak ina yang rock dale Athletic Physic Bodybuilding Luiram li mga wagpok kahai kanrin chaiza li hunbun chaiza shangna felicitate samyaira Felicitation angran angayay shang jiwi chairman Shinmi chaiza wi shim Greenland li matang khikaya Kanrin chaiza hi official mujud sampangahai Ukhrul wi bodybuilder khareng saya Ana Senior Men's Bodybuilding 13 Federation Cup 2024 ngahan li 5th place li kachang sampanga National level ngahan ji Indian Bodybuilding Federation wi azing li koali khaying gajang mokhok miya Kanrin hi Ukhrul Royal Gym wi akhawa former Mr. India Robert Singh wi azing li train gasanauna Kanrin wi shongzali Gajot gajang khangda hot khanawi mga eina achu national level rakashungda ji Felicitation angran angaye jili kanrin shaizana shaija shang li ningashi pongshokaira Mawan sa kahai ababu sehaso shaiza kantui kahai we eina ka khanang gajot gaphungala nisha really dazang haira gasawi eina shokda mirin gaje gakhui sam gaphang kharchan la phejiteya Rehab Center li bamlaka phasa phak ngai kangda pam khangai wi ninga chang haupo gaji Rehab wi eina shokda gym waga zangli trainer Robert li sampangda awi coach Robert wi kadom khami manga eina achu hithada khaleina gaji khanrin na hangda Robert meidi li ninga shimiya Robert wi azingli khanrin na awi khare Manipur Bodybuilding Championship 2023 kum 5th place li kachang sampanga Kala jiwi thili koali kasa national level chili la kaphanga li kachang mai kya sampanga Kanrin na rakra Mr. Khamba Bodybuilding Championship li Shankhui khawai sadale Akhlada training khui mamanda Kanrin na kadeli la ngachon mi khangai ningrin eina nishari li ngasungda khalei mi phangali train sami dale yaji Anda wanghangi gachili mai kya sambang khawai se ha sami khawai khanrin na yari li khanga kaw saya pau hi ID news li sambanga Ukhrul shong shim gajwi khanangla kahai kalashat sambangaira Ukhrul Greenland dangli khalei shim akha mathang ngazin jikhup dawa kalashat jili bedga gathum kala go down akha da jida hau kala mai nga futui khawai kasali chakshangla shaudawa shim jiwi akhawa aboiba de lagaho kwiru ningrai sang gabing hoya mai ji gapok electrical short circuit wi aina rakshok naji Kala shadji ngazin bung turuk minute magu shikhali tega kuina. Shimkurna gahang thaka meiji bedga akawi eina haupoka. Meiji gashok atam hitharan ava avashim li malay samana
ngarabing mang chakshangli leisai chakshangji bedgawi eina meters shini shikha ngabakda leyaji ngarabing jina make a juiji gate eina khongnai gabam awvuli vahanga kha khanga John Karatharan shimdang khai shikhava juida haira sayaji Aboibana ningsha gazu pongshokde shimjui gapok adamji a hantotap loza tsaya da hanga ID baw atishurda meijina shimod lupa lak tumrada akha shikha juida hairaji Meiji Ukrul Fire Brigade Department gala tangnau ramnau bingwi nga John Kami zangda nga fukhuya Manipur Naga Youth Organization MNYO aina Arambai Dengol AD officials pam khurungwi amu social media li nga yawda ning moong phapha gaji maleilak MNYO na Turkmi shokaira Amuli zangda khleji AD na courtesy visit kharamana atum na kashuna kha chan gasamji Imphal dambakli khalei communities nga day da wi alungli chingri ka hai khwira khawai li ningrin aina gabam na da hanga MNYO aina AD na ngaso gabam jili minute tumra shikha kharjan sa da arihon dambak mayday aina nakha communities wi alungli ochot kashok wi aina phapta khangwi shogabai maram ngasanna MNYO aina arambai dengol kashuna kha ngaso gabam jili ki khanga thum kha khanga zek maning mana the termi da yari na mapaning phapha khawai organization jina hangjiphunna AD gala MNYO khanini shina yari wuivang jingri ga hai khokha ga sa khwirangai da jingri ga hai semga kali akha aina akha kyashi khangrok targar ga sa thengrok ga ji hangsanga Tangkhul now phanga IBDFA Personal Fitness Trainer Certificate Exam pass ka sa sambangaira IBDFA Personal Fitness Trainer Certificate Final Examination Results shock me gahai atishurda IBDFA Silver Advanced Personal Fitness Personal Trainer Course li Khanrin Shaiza Myongam Gaidang Nganingza Shingnai Sui Richard Sareng Gala Zingranjan Bike Atum Glare Sakuyaira Gold Elidli Onimi Srikant Gala IBDFA Bronze Professional Personal Fitness Personal Trainer Course li Ridik Manher na Baskasa Sampanga Mayday na Payban the ST status Gabowi protest Assam Shonglang about the demand protest Sagittaira Mayday being ST Lis Li Zang Sakhavai Kankhana Report Center Li Jehovah Lu the Manipur Chief Minister N. Biren Singh Li Demand Sada World Midday Council WMC Assam Unit na Guwahati Li Protest Makhok Miya WMC Assam Unit wi Chanbao Li Kahang SD Lis Li Zangabai Mazangabai Maram Ngayan Khawai Kankhana Ethnography Report Kala Thermic Up Gaji Socio-Economic Reports Khani Hi Senderli Misangi Gachina Ji Misang Khawai State Sarkar Bora Shumaira Kha Aji Aina Dangda Kika Masami Tuwa the Council Jina Hanga Matang Gasa Protest Ji World Mayday Council WMC Assam State Unit Manipuri Basi Meira Baibi MBMB Manipuri Rajbari Students Union MRSU United Manipuri Association Assam UMAA and Ajanba Loop AL Hibing Hinathanda Manipuri Rajbari Guwahati Li Khwikaya WMC Assam State Unit General Secretary L. Bankaj Singh Nagahang Manipur Mayday we demand Mangawarang Lakha Kare Eina Assam Mayday now being na ST status si Popokaira Gasana Manipur we Mayday Pingli ST Miga Hitharan Assam we Mayday Bing wuivang la Sami Ragaji Assam Chief Minister Himanda Biswa Sharma na Hanghai Dalaya the Report Miran Mikhavai Manipur CM Li Ngakaw Haira Mayday ST Lisli Sangkami Process 2026 Delimitation Mararang Lakha Kupsang Khawai Report Kaniji Takda Sender Li Mikhavai Demand Sadale Kuki Jin Group na Thangjing Bam Li Game Sem Gaka Bao Ngayaw Haira Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958 wi Azingli Shorkarna Sacred Sites nga Khami Ayin Leilala Kuki Jin National Front KNF na Abam Jili Kem Semawad Mayday now being Maringapale Hairaji Dele Thangjing Bam Ji Mayday na Gatara Bam Sada Kuya
kugi group jina abam ji Mount Olive the phokmi haira jidale GNF members being kudlai jitheilaga thangjingli lumlau sa da gapam video zatale da atome otsak jina Mayday community li ningmaring phang sak thuwaji kugi Mayday du short way in a road kamaratli Mayday heritage sites Taraka Sashiman mi haira da maringapa Paushim ngadadai da li kapong tekhiya. Pribakwi active members kutum police na dukhiyaira. Imphal Thangal Bazar Bamli Dandi Aino Lupa Kangshai Leda Lay Gaji Shada, Raid Kavali Police na People's Revolutionary Party of Khanglei Park, Pribakwi mi kutum dukhui naji. Atumili Ngatangasa, mobile phones Lupa 1.9 lakh, cash police na dukhui haira da aya official Chanbao Shoka. Dukhui ga hai bingji akana Konthojam Mamang Leikai Imphal East District wi mi, Konthojam Kumar Singh, Zingumna 46, Kala Kani na Thangal Bazar Imphal wi mi, Angur Mahawar, Zingum 40, Eina Navin Mahawar, Zingum 48 na. Chief Judicial Magistrate Imphal West Karot Likhivada, Atumli Gajang Hiwi Tarik Maguda Mati, Eina Dangda, Police Custody mi hairaji. ID Baoli Kahang Thaka, Zadra Kahai Habdali Dukui Kahai Bingjina, Underground Bribagwi Muhud Imphal Abam, Natade Dali Dandi Ainu Lupa Kangashai Ot Sara Haigasana. Lakavak, Ashi Gutumli Dugukwili Makamaya Jiteda, Kwairamban Gaitel Shong 24-hour total shutdown Ngohotaira. Shutdown Ji Bazaar Shop Owners Community Nangahota, Ajingaya Sailung Wadangra. Shutdown Adam li leisak saikora kamda dukan akala masyong sak mana. Ladluida ajiwi kamdaya baubing. Kamjong ku ungli bam ngasak da khalei. Illegal immigrants bingli abam gateli kuitui mikhavai Tangkhul naga aze longpang na Union Home Minister li ngakaw haira. Football League season ga khaniya li hunpun pungjam Football Association na khayui mai khaya sambang ngaira. Ajui baw hili nga jang ngaira. Baw nga na dakhlei Nathum saikorali ringa phagala khamahaya zimiksho nga sa serano.